Ako pogledamo današnje vreme, događaje u svetu i onako kako narod živi danas, vidjet ćemo da razlika između ljudi koji posećuju crkve, koji tvrde za sebe da su vernici, koji redovno odlaze u crkvu, koji imaju svoje crkve, i obične ljude napolju, ako pogledamo, nema više nikakve razlike. Isto je napolju i isto je unutra. Nikakve razlike ne postoje između ljudi koji idu u crkvu i ljudi koji ne idu u crkvu. Ako pogledamo učenja koja se propovedaju danas u crkvu, su uglavnom lep govor, bez vređanja. Također vodi se računa o tome da govor bude uticajan na ljudski na ljudsko srce, i takve lepe priče koje se koriste danas u crkvi, koji se koriste također u medijima, godi običnom ljudskom srcu, neobljevljenom srcu, godi običnom čovjeku koji nema Svetoga Duha, i njemu tako odgovara priče koje govore o tome da je Bog ljubav, da je Bog umro za čovjeka, bez onog da Bog ima svoja pravila čvrsta, univerzalna, koja veruje, koja poštuju sva bića u univerzumu, pa također važe i na planeti Zemlji. Ta priča ne odgovara neobljevljenom ljudskom srcu, ljudskom umu, tako da se te pojedinosti, te važne pojedinosti ne spominju i ne govori se o tome. To da je Bog ljubav, to je tačno, ali priča o tome da Bog također ima svoja stroga pravila, koga treba svi da se drže, te priče ne odgovaraju nama, običnim ljudima koji nemamo Svetoga Duha u sebi. Zato se te priče i ne govore. Danas ako pogledamo, 99,9% današnjih crkava kaže da Božji zakon, univerzalni zakon, 10 Božjih zapovesti više ne važi. Zanimljivo je to. Pravila koja postoje u čitavom univerzumu na planeti Zemlji više ne važe. Zanimljivo je ako pogledamo kakve su posljedice tog verovanja. Te posljedice možemo da vidimo u događajima koji su se desili za vreme Francuske revolucije, jer sjećamo se da za vreme Francuske revolucije zemlja Francuska je jedina zemlja na svijetu koja je zvanično u parlamentu ljudskom donijela pravilo, odnosno zakon, važeći zakon, da Boga nema i da njegova pravila više ne važe. I zato vidimo da za vreme Francuske revolucije kakve su posljedice bile, koliko je miliona ljudi izginulo i ko je vladao za vreme Francuske revolucije. Kažemo da danas ljudi i u crkvi i van crkve, znači, govore isto i žive isto, ali govore da 10 Božjih zapovesti, univerzalna pravila Božja više ne važe. A interesantno je to da će zadnja bitka u istoriji čovječanstva
biti borba između ljudskih pravila i zakona i Božjih pravila i zakona. Zanimljivo da se ta borba već dugo vremena već sprovodi, ali u zadnjih 100 godina možemo da kažemo da se ubrzala. Vidimo da je Amerika predvodnik tome. Znači, Amerika je zauzela mesto papstva. Sjećamo se da je Amerika osnovana upravo zbog toga po Bibliji, znači 12. glava Otkrivenja govori o tome da je Amerika ta zemlja koja je dala utočište, znači, hrišćanima iz Evrope koji su bežali od masakra u Evropi od papstva. Znači, 12. glava Otkrivenja, 6. stih, odnosno čitava glava može se koristiti za razjašnjenje toga da je Amerika opisana kao zemlja spasenja za hrišćane koji su bežali od masakra, znači u mračnom srednjem veku, kada je pobijeno negde oko 250 miliona nedužnih verujućih hrišćana koji su držali sva Božja pravila i koja su verovala u Sveto pismo. Vidimo da Amerika, znači, menja ulogu i da Amerika upravo postaje ono što je opisana u Svetom pismu, znači jagnje koje govori kao aždaja je upravo Amerika koja lagano gubi sve Božje blagoslove. Znači, to je zemlja bila apsolutno je imala veći Božji blagoslov čak i od samog Izraela, starog Izraela. Znači, zemlja utočišta je bila, zemlja budućnosti za hrišćane i za sve ljude koji su potražili budućnost. Mogli su pronaći, znači, od 1492. godine budućnost u Americi. Sjećamo se raznih motoa koji se spominju u filmovima, da je zemlja mogućnosti Amerika, da je zemlja budućnosti Amerika, da u Americi može sve da prođe. To više nije tako. Amerika je zemlja koja je preuzela ulogu samog papstva, katoličke crkve, jezuita, znači Franjevaca, Dominikanaca, svih onih koji su učestvovali u klanici u Evropi, znači u proganjanju pravih vernika koji su verovali samo u Sveto pismo i u Božja pravila. Znači, Amerika je preuzela palicu i postala je jagnje koje govori kao aždaja. Zanimljivo, ljudi danas i u crkvi i van crkve, kad žele da budu zaista pametni, oni kritikuju, znači, Božji zakon i kritikuju Božja pravila, kritikuju Bibliju, imaju primedbe na Boga i tako dolazi do, oni smatraju da su na višem nivou ako jednostavno imaju zamerke na Božje delovanje, Božji zakon, na Bibliju, ako govore da je to izmišljotina. Takođe, danas je moderno ako ljudi koji, one ljude koji veruju u Božji zakon, koji slave subotu, koji, znači, veruju u celu Bibliju i u Stari i u Novi Zavet, danas je moderno da takve ljude smatraš izgubljenim slučajevima, fanaticima, ludacima, nenormalnim ljudima koji nisu za ništa, znači plašljivcima, i postoje svi mogući nazivi za takve ljude koji danas veruju
u Sveto pismo, Božja pravila, posebno ako pokušavaju da drže svih 10 Božjih zapovesti. To je veoma zanimljivo, ljudi su na taj način smatraju da su moderni ako žive slobodno, ako imaju neki svoj put. Znači, to je zanimljivo za nas, obične ljude. Zanimljivo je to da je Amerika nekada bila prava hrišćanska zemlja, zemlja mogućnosti, koja je imala gomilu Božjih blagoslova i na kojoj su anđeli Božji imali posebnu pažnju i zaštitu. Sve te mogućnosti, svu tu zaštitu od Boga i od anđela Amerika je u današnje vreme izgubila, tako da se knjige koje se vode na nebu, što se tiče Amerike, zastrašujuće za današnje vreme. Znači, oni ne žele da služe Bogu i krenuli su u suprotnom pravcu, isto onako kao što su krenuli i Jevreji u svoje vreme. Potpuna ista priča. Ako upoređujemo šta se događalo za vreme Francuske revolucije, znači u Francuskoj, i kako je Francuska postala sotonska zemlja zbog toga što je uzvisila, znači, ljudska pravila, pravilo razuma, znači oni su postavili umjesto Boga, koga su izglasali u parlamentu da ne postoji, oni su postavili običnu ženu, znači boginja razuma, i naredili su narodu da obožavaju običnu ženu izigravajući Božicu razuma. Znači, oni su insistirali na ljudski razum, da ljudi mogu shvatiti i znaju šta je dobro, a šta nije. I znamo šta se događalo, znači, u Francuskoj. 10 Božjih zapovesti su faktički nestali. Ako pogledamo također, Francuska je poklonila Americi, znači, znamo za onu statu Kip slobode, znači Amerika je to dobila od Francuske. Interesantno da Amerika također sada radi isto kao i Francuska. Zanimljivo da, znači, Francuska je u parlamentu izglasala da ne važi 10 Božjih zapovesti, a znamo po Svetome pismu da će Amerika, znači, isto uraditi u parlamentu, će izglasati da, znači, Božje pravila, znači 10 Božjih zapovesti više ne važi. Kada bude uradila Amerika, znači kad bude ponizila Boga i 10 Božjih zapovesti zvanično, znači u parlamentu, isto kao u Francuskoj, tada će početi reagovati i Bog. Tada je, znači, osim Amerike i ceo svet u opasnosti od uništenja. A znamo po Svetome pismu da će se to uskoro izdešavati. Znači, uništenje, znači, mi smatramo da je to bezazleno što će Amerika uraditi, a to što će uraditi zove se izglasavanje nedeljnog zakona, kada se budu zvanično uzvišivala ljudska pravila, kada budu iznad Božjih pravila. Tada će krenuti uništenje na našu planetu i tada će uskoro, znači, doći Antihrist, kao što kaže mnoge crkve što ga opisuju, međutim to nije Antihrist nego Sotona zvanično i lično će se ustoličiti. To će se desiti vrlo uskoro. I ti zadnji događaji krenut će upravo iz Amerike kada bude nedeljni zakon izglasan. Znači, to će biti zvanično i kraj našega sveta. Znači, uskoro kada bude Amerika izglasala nedeljni zakon, znači zvanično u parlamentu, i kada bude uzvisila ljudska pravila iznad Božjih, znači
znamo da će se uskoro zacariti Sotona, a veoma brzo znači dolazi sam Gospod Isus Hrist da završi istoriju ovoga sveta. I kao što sam rekao, današnji vernici koji redovno odlaze u crkve, koji se lepo oblače i koji ponavljaju uvek iste priče, znači lepe priče koje odgovaraju znači neobnovljenom srcu bez Svetoga Duha. Znači to su priče da je Bog ljubav i da će svi oni biti komplet zajedno spašeni i da će živjeti večno na nebu sa Isusom Hristom. Ali oni ne ističu obaveznost Božjeg zakona, niti znaju da Božji zakon je univerzalni zakon, da bez toga ne bi ni postojao univerzum, niti bilo ko. Oni ne ističu to da je Bog, osim toga što je Bog ljubav, zaista ne ističu da Bog ima i svoje obaveznost. Znači to je jedan od važnih elemenata za spasenje, da čovjek hoće iz ljubavi prema Bogu da drži znači njegov zakon, što je obavezno za svakog stvoreno biće u univerzumu, pa tako i na zemlji. Ljudi tu borbu između ljudskih pravila i Božjih pravila ne vide, jer je Sotona ubrzao život. Ne živi se kao pre 100, 200 ili 300 godina. Živi se u velikim gradovima. Vidimo da je Sotona oformio znači teške industrije i da su ljudi zauzeti znači trčanjem za zaradu, znači da bi prehranili svoju porodicu i zbog raznih znači tehničkih čuda koji svaki čovjek želi da ima u svom stanu. Pravila života i život sam više nije isti kao pre 200-300 godina. Zato i ljudi žive drugačije, žive u stresu, žive u nevidljivom robovanju. Jednostavno to robovanje njima čak i godi, oni ne vide da su robovi, da su vezani. Oni smatraju da su slobodni, veruju u demokratiju, veruju u ljubav, veruju u sve ono što se priča na filmovima i po medijima. Zanimljivo je da pravila Božja i pravila ljudska su u velikom sukobu, ali za običnog čoveka je to neprimetno i nevidljivo, jer su svi ljudi prepušteni raznim vidovima uživanja i raznim vidovima utrke i trke. Znači, čitav život se sveo na takmičenje i na trčanje za nešto. Tako, na primjer, vidimo da su ljudi, oni ljudi koji su nekada bili, znači, morali da budu u zatvoru, o njima se, znači, vode glavne diskusije, pišu se pojedinosti u medijima o njihovim pljačkama, o njihovim ubistvima. Puni su mediji takvih ljudi i njihovim pričama o ljudima koji su opljačkali banku, pa se priča do detalja. Znači oni su na prvim stranicama u novinama, znači internet priča o njima, oni se uzvisuju i omladina želi da živi tako kao ti ljudi, pljačkaši, ubice i svi oni, znači počinitelji zla, oni koji su krenuli u uništavanje Božjeg zakona. Jednostavno oni žive po ljudskim pravilima, na Božji zakon ne daju ni dve pare, jer jednostavno svi zajedno smatraju da to više i ne važi. A ako ne važi, onda može svako da živi onako kako želi.
Ali ako pogledamo, ako znači Božji zakon više ne važi, to znači da svako može da uđe i opljačka banku. Znači svog rođaka možete da prevarite, da mu uzmete ženu i da živite sa njom. Možete da živite po svojoj volji sa drugim ženama koji imaju svoje muževe. Možete da uzmete čak i da ukradete decu i da odvedete, možete da prodate, možete da ubijate koga hoćete, i to pričam ako verujete da Božji zakon ne važi, jer onda ne važi ni 4., ni 5., ni 6. zapovest, ni 7. koja kaže ne kradi. Mnoge druge zapovesti, odnosno sve zapovesti više ne važe. Znači čovjek može da živi kako hoće i onda vidimo da u zadnje vreme kriminal je dostigao jedan vid maksimuma. To je danas što se događa u svijetu, a to je sve zbog toga što ljudi, pa čak obični ljudi i čak ljudi koji idu u crkve, znači rekli smo da 99% hrišćanskih crkava kaže da Božji zakon više ne važi. I zato vidimo da su prostitutke postale, znači, emancipirane žene koje se pojavljuju, znači, u TV emisijama i koji govore i uče mlade devojke i žene kako treba da zarađuju novac. Znači bez novca se ne može živjeti. Oni uče omladinu kako treba da žive na visokom nivou, kako treba da zarađuju novac, da odu u Dubaju, da odu s Arapima tamo, šejcima, ne shvatajući da, znači, glavno zlo je krenulo upravo sa Bliskog istoka, da su tamo, znači, orgije za njihove praznike bile obavezne. Sjećamo se u Bibliji kada je Mojsije izveo narod, sjećamo se dok Mojsija 40 dana nije bilo, sjećamo se da su čak i Jevreji, znači, osim što su napravili zlatno tele, desile su se i orgije. Možete proveriti to. Znači, čitav svet je krenuo u ruganje Bogu i poništavanje Božjih pravila, i onda se svi čude otkud toliko kriminala, otkud toliko prodavaca droge, otkud toliko silovatelja, ubica, prostitutki, otkud toliko ljudi koji, znači, ne žele da žive u brakovima, bačene dece i raznih stvari koje se dešavaju danas u svijetu. Govorili smo o tome, znači Amerika će biti zemlja gdje se završava, znači, ta borba, jer je upravo tu i počela zemlja. Kao što sam rekao, Amerika je bila zemlja blagoslova od samog Boga, znači posebne blagoslove su imali, to je sve potrošeno i krenuli su u suprotnom pravcu, isto kao Izrael. Sjećamo se da je, znači, 70. godine Izrael izgubio sve blagoslove od Boga i postala je zemlja koja je krenula, znači, da služi Sotoni. Oni od 70. godine ne služe više Bogu, uništen je Jerusalim, uništen je hram, levitska služba i zemlja Izrael je zabranjena. Znači oni su krenuli u služenju Sotoni. Tako će se desiti u Americi uskoro, posle izglašavanja, znači, nedeljnog zakona, a malo posle toga, znači, krenut će uništenje, onako kao što piše u Svetome pismu.